banza wumve agahinda k'umufana ubundi nze nkwinjiza muri za siri muri murera yawe. bikona bijya bitsereza bikavuga ngo twari inka y'umwami. Bano bagabo nibo bazi uburyo bayiriye, nta tako ryayo nabonye, nta n'imifupa nabonye, ahubwo nibo bazi uburyo bayiriye, iri kujya ibagaruka natwe bikatuziraho. Naso ave muvandi karike Rayon Sport iheruka kuba Rayon Sport mu myaka 7 ishize n'amezi ubirenda kuzura 8. Ubu ngubu ndatekereza ko ari wa Sport ntago ari Rayon nyireba. Ikintu njye kukubwira kimwe, oya bawitonze bano bagabo bareka gukina n'imitima y'abantu, sibyo? Nta kipe mbona, nta bayobozi mbona, nta bakinnyi mbona, nta kintu ndi kubona muri make cyavuga ngo iyi ni Rayon. Ikipe ya Murera isaro ry'Inyanza uno munsi gifiteho amakuru menshi cyane, nyizanyeho za series zigiye zitandukanye. Ngiye kukubwira amakuru utazasanga ahandi, ngiye kukubwira ubwino mu mikino utasanga ahandi, ngiye kukubwira ya makuru y'ibyahishuwe rwose, amakuru y'ibyahishwe ngiye kuyahishuranya kuzanire neza cyane. Nkuzanire abasaza batanze prime ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali, abasaza batumye bamwe mu bakinyi bagumbuka kuri match ya APR. Abasaza bari kurwanya Tadio cyane bikaba biri mu mpamvu ziri gutuma ino kipe ya Murera itsindwa. Si Murera idakomeye ahubwo nuko hari abasaza barimo bajya kwitegura hanze y'ikibuga, bagategura kuri adversaire kugira ngo ikipe inanire Tadeyo, kugira ngo ikipe itsindwe. Ubundi Tadeyo abafana bamwange biraze kurangira bamweguje. Rero bita bikwereka ko atari Murera yoroshye ahubwo ari Murera iri guhangana n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni Murera idashyize hamwe, ni Tadeyo uri kurwana n'ibintu byinshi. Tadeyo rwose arimo arakora ibye, ariko bikarangira barimo bamuvunyi Paul, bamuganje rwose, bamuvunyi bakamwereka ko batamushaka. Byumvikana ko izina rya mbere ndarikubwiye ni uwitwa Muvunyi Paul. Uyu nguyu nawe ari mu gatsinda k'abasaza, ari mu basaza baje kuzahura ikipe ya Murera, ariko ntibaza kumvikana n'uwitwa Twagirayezu Tade, ntibahuza mu mitekerereze, ntibahuza mu mipangire y'ikipe, ntibahuza mu miyoborere y'ikipe. Rero biza kuba imbarutso yo gutuma bamukorera ishyamba Tade bamushinza ko atumva abasaza bagenzi be, bamushinza ko atabaho umwanya wo kuyobora nk'uko we ayobora, bamushinza ko yikubira ubuyobozi bw'ikipe ya Murera. Leta y'ibintandaro yo kugira ishyamba rwose rimurwanya, ishyamba ritamushyigikiye, ishyamba buri kantu kose Tadio yakoze iryo shyamba rwose bari hari kugira ngo bitume bigaragara nabi. Rero si uyu nguyu Twagirayezu Tade wenyine urwanwa, kuko hari n'undi bavuga ko ngo witwa Claude Mushimire. Uyu nguyu akaba ari ukorana Twagirayezu Tade. Uyu Tadeyo rero na Mushimire bakaba barimo barwanwa cyane rwose kugira ngo ikipe bananire, bayireke, bayisigire abasaza bandi. Uwitwa Muvunyi rero niwe ushyirwa mu majwi cyane, niwe uvugwa kwishyura abanyamakuru kugira ngo basebye Tadeyo. Bivugwa ko yashinze SKFM kugira ngo izajye isebya Tadeyo. Ubu ngubu abantu bakurikirana ibiganiro byayo bumva ko ari we yibandaho. Umusebya bivuga ko akazi akamunaniye, ivuga ko ikipe munaniye. Rero handi makuru atangiye kujya sohoka, amakuru yo hanze y'ikibuga rwose, amakuru avuga ko ahubwo byarenze kuvuga ko Tadeyo ikipe munaniye, ahubwo bakaba baratangiye kuba bajya hanze muri kuri adversaire w'ikipe, ku ikipe izajya bigiye guhangana n'ikipe ya Murera, bakajya kuri adversaire bakamuha courage, bagatangaho prime ikomeye cyane, bakabwira abakinnyi bamwe na bamwe ba Rayon kwitsindisha kugira ngo ikipe itakaza umukino, ubundi byitirirwe Tadeyo, byitirirwe ko ari Tadeyo udashobotse, byitirirwe ko Tadeyo ikipe munaniye. Bikaba biri mu mpamvu nyamukuru ziri gutuma ino kipe irimo itakaza imikino itari mikeya, irimo itakaza imikino idakeneye, kuko nk'uko na AS yari yayitsinze wabona ko atari Murera yiteguye nk'uko yari isanzwe ukina kuva na kera. Yego AS Kigali si ikipe yoroshye nk'uko APR abantu baracecetse ntibavuga, kuko APR ni ikipe ikomeye ku ikipe ya Rayon Sport, ariko se AS Kigali nayo iraje ikora ibyo ishaka ku ikipe ya Murera, kandi ubona ko ari AS Kigali nayo yari imaze igihe itameze neza,
bihita bisobanura ko harimo ikindi kibazo cy'indani rwose ku ikipe ya Murera. Hari ikibazo kidashaka kuvugwa, hari ikibazo rwose abantu benshi bari barengagije kuvugwa, ariko iki nicyo gihe cyanya cyo kugira ngo kino kibazo tugishyira ahagaragara, kino kibazo kijye ku karubanda, kuko ni ikibazo kiri gutuma abafana ba Rayon batishima, kiri gutuma abafana ba Murera batishima. Murabibona nk'amafoto arimo akorwa neza cyane, amafoto arimo akorwa yerekana abafana ba Rayon reaction bafite, bita byerekana ko abaryo bafite intimba, bafite agahinda, bagomba guhozwa n'ikipe yabo. Niyo mpamvu rero uyu nguyu Muvunyi Paul niwe wamanje gushyirwa mu majwi cyane ko yari mu batanze prime ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali kugira ngo batsinde ino kipe ya Murera. Tuvuye kuri Paul Muvunyi, harimo haravuga uwitwa Prosper. Uyu nguyu rwose nubwo byanatungana, kuko Prosper yashwanye na Tadeo hakiri kare cyane, rwose bashwanye kera, ubo batangiye kudacana uwaka hakiri kare. Prosper avuga ko Tadeo rwose yagundira ubuyobozi, avuga ko Tadeo atashatse ko basangira ingoma, atashatse ko basangira amafaranga yo muri Murera, rero biza gutuma bamukorera ishyamba, dore ko Prosper ari wari wazanye umutoza Fahami Lofty, yamwirukana, akimwirukana rwose. Tadeo akirukana Lofty, Prosper agahita avuga ko atishimiye iki cyemezo cyari cyafashwe cyo kwirukana Fahami Lofty. Rero bita bitangiye gukerera amakimbirane, bitangiye gukereya nk'uko utari mwiza hagati y'abantu bagabo babiri. Abakunzi ba Murera rero ngaye makuru nari mbazaniye kano kanya, gahinda mufite rwose mutuze, umunsi umwe kazashira. Ahangandi kuri Sport Journalism Glass TV mukande subscribe.